Hadirin bakatan Pule Putih jong sakar jela kala primera ya ke result de Samla ke papas ya ke examen bat ke biak kam Hikai ke skol lower primary ke bahap apo ka Dading Kris subdivision jong West Kartul district hakaban life hulai ni ke life sangot ke papas ke dei ke kunhun de ke muslim haka Thup Unreserved kategori kat kum ka bah thungkam ani ka reservation policy jong jela mantakasi ka Seng akhel Bharati Parishad ABVP Mekhlaya ka bedei ka Seng Samla Pule ka Seng RSS kala dawa ban pasange mador nisti yakni ka jing thungkam ban pulang du da ka jing toket alor kani hak karwa sikala pathai khobor ka Seng ABVP kala bu ka jing kali ba balai ki bamdei ki trai blok kim chala setia banyu orang hakani ka Thup susu kala bu ka jing kali ba manu barang ti ban pansadien yakni ka Pule Putih hak jela kat bai ko ipat susu ka bu ka jing kali ba manu barang ti ban pansadien hak Pule Putih ya ko ipat ka kanhun kat ba ya ka ipat ka kanhun kala ki syahmat